Moje ime i prezime je Borka Krstić. Radim na poziciji računovođe, što podrazumeva vođenje svih poslovnih knjiga u kompaniji. U Blicu radim 20 godina. Moj opis posla je knjiženje svih poslovnih promena u firmi, praćenje troškova, prihoda i sve to da bude u skladu sa zakonom, da svi podaci budu tačni i ažurni. Kod rada u Blicu volim to što osjećam sigurnost i stabilnost u poslu. Za mene je Blic moćan brend i apsolutni lider na tržištu. Zamišljam ga kao 30-godišnjaka, zrelog, stabilnog, sa puno energije i želje za daljnim rastom i prosperitetom. Za mene je super žena koja drži stvari pod kontrolom, bez obzira na poslove kojim se bavi i drži uvek ljude ispred svega.